Bunal, grabe mga bunal. Ayaw lagi. Bisag kaya. Out. Out ball. Okay ra matras. Mo ang enkwentro sa Basak versus Minglanilla, Cebu. Ngiyuman. Tapos to pilipusta. Side kayo ay. Side. Kwinta na. Kwinta ko na. Kwinta rin. Sa piso na. Kwinta mo. Kwinta ko na daw. Nay mo daw. Kwinta mo na. Oh, dapat bawi ko sa kumpilya, dapat ibabaw oh. Kwinta. It's only a game. Bola sa taga Minglanilla. Ito ko babaw pusta oh. Kwinta. Bawi ko sa kumpilde. Out ball. Score. Gahe dito. Ako to patay do. Oh. Patay to ni Chris Villamiro. Oh, grabe bagti kay glawas oh. Ay lang Chris lang doon, ay lang apil Villamiro, apil akong apelido. Kaguba na. Bagla kay dag duwa. Tag grabe mga piktos. Wow. Piktos pa imo. Na wadri wa dito. Oh, grabe bunal. Napitimbre nimo. Imo, na wadri wa dito. Oh, grabe bunal. Napitimbre nimo. Imo, na wadri wa dito. Oh, grabe bunal. Napitimbre nimo. Na grabiha. Score of Chris Villamiro. Ta grabiha. Kulbaan gis Jubert ug si Kulapo ni kalakihan nimo. Ay kay palabig pamaymay noy. Oh, nana sa do. Oy, side out. Bola sa taga Basak. Siya nakakuha ng bata. Bayaw ng manoy. Bayaw ito na. Side. Ah, grabihag timbre. Gitimbre lang. Bola sa Minglanilla. Serve of Hernan. Side out. Scan game brad, ako doa ni Hernan brad. Be, padulan rin gamay be. Bura mag... Di kay maklaro. Oh ka. Out ball. Ngiob lagi kay ninoy. Patri wa, atri. Ay salip di. Init. Ay palandong, permuhayag. Di mo maklaro imong ngisi ani noy. Side. Jun iya ta nang luyo. Na bula usa diha. Absan to. Labaw mo usa. Lay. Oh, mo ni model Kulapo. Ah, model Kulapo ay. Ah, model Kulapo ay. Mo ni. Mo ni model Kulapo, mo ni gadaglaw gaus game. Nah, mga player yang hubgon. Ah, dako kay ting-ting buang oh. Oh, da grabe gikuha gyapon. Panagi mada. Din agi mada niya. Serve sa taga Basak by Junjun Mado. Pirahe. Pos-pose. Grabe gunas taga Minglanilla. Sipa kayo. Kuha lang gikaabot ang timbre. Kuha gamay. Score. 5. Side kayo ang bola. May manapag mo video dong, kami ayo dong. Ah, kana balik ya. Anak, klaro kay mong ngawan ni noy. May duwag ako kontra god. May mong duwam, gara ako kontra. Out. Out ball. Ay pamuhuam ka. Motor ni nipir. Dili lang dyan ba? Mangayo ta? Oh, inangayo ko. Lahog yung motor ayang karne. Score. Ya kuha na ko 130. 30. Dara guys oh. 33. Mo inom ang cameraman ha. Ang cameraman mo inom sa.
Special. Katamis ako lapo. Murag juice, guys. Murag juice. Oh. Inting, teka, inting, oh. Inom ka? Nagbinutan na, teka. Grabe kinamangay, oh. Madagab, kuha lagi hapon. Okay, nabalingis lang. Sobras balingis. In serve of Chris Villamero. Kuya kaniyahang serbisyo, guys, oh. Oh, grabe serbisyo. Maksud gua kang bola. Grabe si Pat. Grabe si Pat. Sus, grabe wala makuha. Bugat kay bunal ang taga Minglanilla. Serve again, Chris Villamero. Hop, ikaw man yung cameraman. Score again. Oh, score gapon. Murag gayha pag munggo sa ang taga Minglanilla, guys, oh. Ayay! In serve of Tata. Sa di panghambog, guys, kanin tawhana, guys, muni bida sa una. Katong paksiw nga salida ba. Oh, grabe tuklo, oh. Bola sa taga Minglanilla. Score again. Score again. Ay, maghatag ng bata lagi. Patay yun dia. Oh? Grabe surtiha, ning labang yung bola. Gila, pahilot lang niya ni Mundo kay suhip ni si Junjun Mado. Tabang. Grabig mga bunal, oh. Piti kayo, guys. Kuan agyat. Babay. Kwarta na. Score 8-7. Bola sa taga Basak. Pwede naman nung ang taga Barili diri, guys. Kay naay maligo manuwais taga Basak. Out. 9-8 in favor of Basak. Oh. 9-7 pa di ay. Pwede mo mag-una rada ang kameraman. Hindi po kedua ang Barili kay di mag-ari diri. Score 9-7. Go. Out. Don. Sir. Walis. Right. Hop.
Nice. Nan. Okay. Nan. Okay. Nice. Walis. Walis na be. Nagbunga kay mong gitudlo, brada. Nagbunga kay gitudlo rin mo. Sabjay. Apa coach bulan? Nan. Ayang ko. Dahag sa ilo. Score. Gis 9. Favor of Inglanilla. Serve. Erwin boys. Tagrabiha. Agi toklo lang. Ni Paksiw. Nice. Nice. Tagabihag bunal. Ay, kunodanan. Balik ang mundo, balik ito tikto sa tubangan, oh, nata. Na to. Last. In ball. Side. Yeah. Grabe bunal ni Chris Villamiro. Game ball. Winner. Minglanilla boys. Sakay ka ba, bra? Wala pa play.